Yo. Oh, mak berani colok. Sabar. Unit Aceh Singkil.
Isuzu gandeng Mitsubishi Canter. Siapa enak naikkan pecah kemarin Trauma ya. Oke guys. Oke guys. Oke. Bang, tukar limpur dua antara. Hah? Limpur dua. Uang pecah. Uang apa? Tukar harus tukar. Pakai asapnya nggak keluar ya. Ada anak dua 12 ton berani naik orang.